علیکم دوستان عزیز، خوش آمدید به کانال مگا بازار. امروز 21 iyun 2020 سال ما قرار داریم مال بازار ریگت بازار پخت‌آباد. امروز برای شما حرکت میکنیم، نوارهای خوب کرده با شما پیشکش میکنیم. کورس امروزه 1000 روبل 148 تومان برابر است. مرحمت ویدیو را تا آخر تماشا کنید. ویدیو معقول باشه لایک کنید، در کانال مهمان باشه و ابونه شوید. مرحمت، ما و شما یک جای رفتیم. Mega Bozor, lütfü abzor. Hayf qilsin odamlar. Bir so'mnalik, 1,5 tonnalik mollar bor. O'yi mendan uzun. Ana inash 0-4 daha haydan soldular. Buqa 20,000 somon megan. Buqa simental. Necada setas. Seta yakçaya 45,000 somon narx kardasi bozor. Yakçaya har setaşa. این دو تاش غنوجین، هر دوش غنوجین و یک تاش بقا. این 02-12 2018 سال. غنوجینوشا 18,000 تومان میگن. ایناشا 18,000 تومان میگن. هر ستش یک جای 45,000 تومان نرخ کرده است بازار. دو تا غنوجین، یک تا بقره. گاو گوساله‌دار 7,000 تومان بازار 6,300 تومان نرخ کرده است. گوساله‌اش غنوجی شیر چند تا داره این؟ 5 تا. 5 لیتر شیر داشته. چندمزای کن؟ چهارمزای بوده است. 5 لیتر شیر داشته. گاو گوساله‌دار 13,000 تومان میگه بازار 11,000 تومان نرخ کرده است. چهارمزای بوده است. 7 لیتر شیر داشته. گوساله‌اش غنوجین. با یک تا گاو گوساله‌دار دویمزای بوده 18,000 تومان میگه بازار 14,200 تومان نرخ کرده است. دویمزای دیگه سحر 5 لیتری 10 تا شیر داشته. گوساله‌اش بخچه مغز میکنه. با یک تا گاو گوساله‌دار 11,000 تومان میگه بازار 9,500 تومان نرخ کرده. گوساله‌اش غنوجین پندمزای سه‌امزای بوده است. شیر چند تا داره؟ 8 لیتر شیر داشته. سه‌امزای 8 تا شیر داشته. گاوی نه است. با گاوی نه 16,000 تومان میگه بازار 10,000 تومان نرخ کرده شده. گوساله‌اش غنوجینچه استخوان نه. استخوان نه.
Şirdoş'ta yakımız oy bu da. Yine bu ayakta gov gusalador, 11,000 somon. Bozor chansi? Bozor 1000 chiqadi. 10,200 bozor narx berdi. 6 ta suti bor. Shosh yetib Shirdoshda. Ikkinchi balasi. Do'yimiz oy bu da seni. Urg'ochi. Bunojincha. Necha kunlik bu? Bu bir haftalik. Jak hafta yana bu da? Bunojincha. Ana govna sredni. Baroy xona. Gov fruxta shuda. 11,000 somon savdo shuda. O'tasi. Taxta Shirdoshda. Ikkinchi balasi. Do'yimiz oy bu da seni. Taxta Shirdoshda do'yimiz oy. Gusolash. Yana nar buqacha. Yana gusolash. Taxta Shirdoshda yana. Gusolash. Gusolash buqacha. 13,000 so'mga bozor 10,500 so'm narx berdi. Taxta Shirdoshda. Ana do'yimiz oy biroz. Taxta Shirdoshda. Govinas. Ana bu ayakta savdo shudas. Xaf hazori 600 so'm. Shoshimiz oy. Suti qanday? 3 litr kerak. 3 litr Shirdoshda. Shoshimiz oy biroz. Gusolash, ana buqacha. Gusolash naz. Gov maydaxi. Necha? Ana 7,000 somon mega. Ana 7,000 somon mega bozor 5,000 somon narx berdi. Gusolash bunojin. 3 litr Shirdoshda. O yakta govinas, ochabacha 8,000 so'mga bozor 14,200 so'm narx berdi. Gusolash buqachay budishi narx. Gusolash domaha budas. Sayim duyumzoy taxta Shirdoshda. Govinas. Ana 9,000 so'mga 7 litr Shirdoshda. Gov sivala. Bu ho'kizchami? Bunojin budash, bachash. Ana bozor 10,500 so'm narx berdi. Ana gov narx. Hafta Shirdoshda. 9,000 so'm bozor chansumka? 8,000? Sahar qati 8,000 narx kardas, nadodas 9,000 so'm mega. Ana 5 litr Shirdoshda Sayimzo. Gusolasha nishon metin. 8,500 sahar qati narx karda. Ana gusolash. Buqasha. Feruza bular. Govnas 14,000 so'mga bozor 11,000 so'm. Ne 11,500 so'm bozor narx berdi. Gusolash buqacha. Mujikcha budasini. Ana 6 litr Shirdoshda Sayimzoy budas. Ina 10,000 so'm bozor 8,500 so'm narx berdi. Ina gusolash qashqa g'unojin. Ikkinchi balasi. Sayimzoy. 7 ta. Ha? 7 ta. 7 litr Shirdoshda. Sayimzoy buda 7 ta Shirdoshda. Dediniz bozorda Olmasayım böyle 6,5 kullan. ana 6,500 bozor narx kardas 7,000 so'm mega. Ta gusolash bunojincha
Neçə balası? Birinchi balasi. Ana yakımzoy bu da 4 litr şir doşlar. Balasi bor, rasa ser. Omega ku duyum seyin başlaşda şir meşe Omega. Doynaz.